nubushaka ukaba umuntu ari gupanga kunyica biragusaba ibintu birebire cyane. Uwo muntu aba afite ukuri kose. Uvuze ngo gupanga kukwica bakakoja kukurega mu rukiko, nugeriya hijya ibintu bigaragaza ko ari gupanga kukwica, urabyerekana byose. Ibihamye basaba barasaba ikirato, barasaba ishati, barasaba cya giti kirekire. Kiriya giti kirekire noneho ya kiriya giti kirekire kweri isi misi n'urukweto ko ubigura, kiriya giti kirekire ugikura ahubwo nuko kwicara agasaba imbabazi, agasaba n'imiryango imbabazi kugira ngo iki kibazo tikigere kuko nikiramuka kigeze kure icyo kizaba ikibazo. Ni ubundi Nyawarimba TV Show. Ikaze abantu banje aho muherereye hose mu nce zimwe z'isi, abari Canada, abari Amerika, abari Australia, turabaramutsa cyane aho mwaba muherereye. Turi hano Nairobi kuri Nyawarimba TV Show, tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu yabanza akabibwira. nanjye nitwa Espoir. Ibisanzwe naje gusura Nyawarimba TV Show. Espoir twibwire mu Kinyamurenge n'abantu nitwa Espoir, ndi umusinziha waho kwakuze. Ndi umwishwa bitira. Ruguru twari dutuye ahantu bita ku Kabara. Wowe nawe banza wivuge abantu bakumenya. Ntacyo bibutse. Naje amazina ni Christophe Murame, ndi umuheto kwa Miheto kwa Nyabujara, tukaba twari ndi umwishwa w'Abanyabyinshi w'abakabo. Iwacu akaba aho bita mu Nyawarimba, bakaba bamwita Muzigamfizi John, Muzigamfizi wa Sebazima, Sebazima Mujabika wakiriye. Ndizera ko abo wivuze neza cyane kabisa. Espoir, turakwishimiye kuri Nyawarimba TV Show. Tugiye ku makuru ari gucicikana hano mu muhanda. Amari gutrendinga ababyumva niyo makuru ahari. Turavuga amakuru yo kuri Nyamwisa. Niwe uri gutwika muri no minsi. Gutwika no bayito ku bintu bihari muri cyane. Espoir, inkuru iravuga ngo baramuhamagaye bamugira inama, amaze kumugira inama ntiyumva bamuha ise, abasaba namba yase baraganira ise bamubwira ko nakazi niga agomba kwitabira inama. Tiyaza arangije ntiyitaba inama, wamugaba ararakara cyane. Ibo basohora itangazo ngo bari muri danger, ngo uriya mugabo ari gupanga kubica. Ibo ya bintu biragoranye kubera ko nuvuga ngo umuntu nubushaka ukaba umuntu ari gupanga kunyica biragusaba ibintu birebire cyane. Uwo muntu aba afite ukuri kose. Uvuze ngo gupanga kukwica bakakoja kukurega mu rukiko, nugeriya hijya ibintu bigaragaza ko ari gupanga kukwica, urabyerekana byose. Ibyo bimenyetso urabivuga. Ntago ari umuntu ari kuza yicara ngo nuko bitewe nuko yaramutse yababangura umuntu ashaka kunyica. Yavuga gusangura umuntu ngo ashaka kunyica, ngo ashaka kungirira nabi. Oya mwana, hano iyi social media gundya kano kantu twadufata gutya karagenda cyane, karashika Amerika utarashikayo. Iko ntigasaba amaviza, karaja mu Rwanda, karaja he hano muri Kenya, abantu bose baraza kukareba. Ahantu hose ku isi hose yagiye atandukanye. Rero kwifata ukaza hano ukavuga ngo uriya muntu ngo arashaka kunyica, uwo muntu aramutse akujanye mu rukiko, ese urishuwa ko ibyo wavuze ubihagararaho? Nukwirinda gusebanya no guharabika abantu, ukaguma hamwe ukareka kwinjira abantu cyane mu buzima. Espoir, habaye nakane siyageramo amagara buru bamuzana hano kuyika Sarani,
aramubwira ngo watwereka aho ha muntu bamurasi yahamagara ariko mva icyo ni ikibazo gikomeye kandi ikibazo cyo ni ikibazo kerebwe mu bintu bya risike baramubwira ngo twereka aho umuntu aho yamfura yiciye uyu muntu kandi uduhe ibimenyetso byose kandi karako ndabizi iyo bagakoze iwacu bakaza bagakoraho abagabo bakikorera bakivuka kubera ko karako makarati niko kadukuye iwacu bakaza wirirwa wirukanga natwe ubuzima burakomeye bamuzana hano kuri sitasiyo y'Ikasarani ya polisi basanga umusambisha atahari aramubwira ati genda n'akazi rimwe isa 8 uzotuzana bamuzana ariko yaragiye ngo ashike amaze gushika biriya bintu azayikora ku ntuze bazavuga ngo izo ngo hajya ngo isamaki izayikora iby'ifi ziyikora mu mazi si byizikora igeze ku ipanu izayumva ko washusha hatandukanye iby'ifi izayikora mu mazi izayikora igeze ku ipanu nyine biraza yikora kuri kamera akajaho akavuga cyane ngo gutya na gutya haraga bari mu wiwe afite umutekano wose ariko hariya hantu bro byonyine baguteresheje bakubwira ati injira muri kara kamodoka ugasanga akamodoka karimo indaraza zidakwiriye karimo z'abantu karimo akadaraza intebe zitameze nk'izindi washikamo ukabona n'idirisha nk'azibiri zitatu kabamo umwijima kwanza iyo warezwe ari n'igihe bazakwambika irasaha y'iki y'amaboko abiri bikaba ngombwa ko ugenda utari gukora muvuma yose kuragenda umeze gutya cyangwa ukagenda gutya ukundi rero igeze hariya uzobona ko bya bintu tuzabikora kuri kamera niyo urengana ugasanga uri mukuri wataye umwanya wawe wataye igihe cyawe uhatakariza ntabwo ari ushobora hano muri Kenya ni lazima urahatakariza amafaranga yawe atakaza umwanya atakaza amafaranga kandi ikindi none nta garanti ufite yuko uri 100% uza kuba wafungurwa kuko uwareze yareze neza ibihamya urabibona ibihamya barasaba ikirato barasaba ishati barasaba cya giti kirekire kiriya giti kirekire noneho kiriya giti kirekire kweri isi minsi n'urukweto ko ubigura kiriya giti kirekire ugikura nabyo bisaba fingerprint ntabwo upfa kugurisha iyo ari yose twabonye iminsi isize ubusiya ndabizi iyo wambuka na wenda ibyawe bizashyara ariko ntabwo wambukana kiriya giti kirekire kirakomeye cyane twabonyeho bahafatiye umutwe ariko busiya nta mpunzi ari impunzi yemerewe kwinjirana kiriya giti mu gihugu cy'abandi yewe ndayo banamufasha kumugirana ese birakwiye ku banyamakuru ko dutanga ibintu bimwe bitari iby'agaciro zo gusebya abantu kandi natwe ku bwacu tutari perfect oya ntibikwiriye tutari intungane ntibikwiriye kuko uraje hariya urasuza umuntu uro munsi siko aho wabikoreye ni kuri kamera kimwe n'ingi dufite hano nanjye ndicara ahangaha ndakuvuga wese nagushatse amakuru sinoyabura ntibishoboka ko nayabura nujya ahangaha ukansebya noneho ikibazo cyabaye urebye iwe yasebeje abantu benshi cyane yasebeje abantu benshi hano muri sosiyete nta muntu ukimwishimira cyane iyo ari umuntu umukunze cyane n'abari abitwa ngo bari kumwe nawo kuriya ari nk'abantu benshi bari kumwe nawe ari nk'amabura kindi vuga ati sinkureka gusa akaza akwandikira ka message turi kumwe stand with guys hagarara hamwe n'abakobwa bafashwe ku ngufu turi kumwe banyuma baguhamagara ngo gira gutya ja mu modoka ukagenda uri wenyine yasa ukahambara uri wenyine mu rukiko ukagenda uri wenyine bagushutse bazavuga ngo umanika gati wicaye kukamanura ku ngazi ukora ikintu zoroshe ntabwo umuntu umwe ashobora kuja mu masazi benshi ngo abumvishe ukuntu ari umunyabwenge ntibishoboka iyo ugeze mu masazi benshi birasaba ko nawe uza gusara ukaba umusazi kandi nanone ntabwo waba uri umusazi umwe ngo uze mu bantu benshi ngo urangiza mu bantu bazima ngo uze ubabwira ngo uri umusazi ni ibintu nyine bidapfa gukunda rero iwe yiteranyije n'abantu benshi
icya mbere none hageze no kuri siberika kuko urayijamo abapasiteri urabagerereye. Okay, tugaruke kuri iki kintu cya Siberika abatayizi ni association Nyamurenge ishinzwe impunzi hano i Nairobi. Idufasha abagwaye, abagize ibibazo, abashoje barabagaburira ndetse n'imishinga igiye itandukanye. Siberika n'igenda itanga iyo twafunzwe, iyo twagize ibindi bibazo. Sinakumva ko umwari nkuru yakagombye kuvuga ngo association Nyamurenge gushaka kumwica abantu ubwo nako turimo. Ntabwo ndi turi societe Nyamurenge. Ubwo nako dushaka kumwica. Nyamwiza ari umuntu ushaka kwishwa i Nairobi. Kubera iki se? Ubundi bazavuga ngo mu Kinyamurenge ngo turavukana. Turica gute mushiki wacu? Societe Nyamurenge ishaka kukwica gute koko? Kuwa wabeshera. Noneho kurabona ko ukabona ko Siberika izikora inama yo kuvuga ngo reka Nyamwiza tuze kumwica. Bagapanga inama ati Nyamwiza tuzomwica gute? Ibyo bibaho. Abantu b'abagabo bubatse bafite abana kwaza harimo na bene wabo. Dufata nk'ababyeyi bahagarariye Imana ibampera umugisha aho bari bose abayobozi. Gusa icy'ingenzi ahubwo nje ndabona cyo uruta ibindi nagende amererwe neza atekane ariko abanze yo aze mu muryango turamwakira. Asaba imbabazi. Muri ikintu kibino kudasaba imbabazi. Uramutse udasaba imbabazi uba wagize nabi cyane. Aze mu muryango. Umwana w'ikirara muri Bibiliya bazavuga ngo gute? Ana cyakirara cy'inzerereze cyagarutse kwa se aracyakira. Turi umuryango wiwe turamukunda n'umwana wacu. Biyumve ko bose nta kibazo tumufiteho niba yarakosheje nta udakosa n'abandi barakoshe. Gusa icy'ingenzi nuko yaza agasaba imbabazi Abanyamurenge, agasaba imbabazi Siberika akavuga ati nyanyera ababeshye ko mushaka kunyica none mumbabarire mushigikire dushigikirane twese. Aze asabe aho umuryango wiwe uze wicare hamwe na Siberika. Iwe nubwo togira bagiye afite umuryango mwiza wose igege. Umuryango twemera cyane abantu beza muri societe Nyamurenge. Bahaze icare hamwe n'abandi bantu n'imiryango nura mu Afurika kuja kumurega wenda nima bishoboka bicare hamwe ikibazo bakiganireho ntago kiri buze gukomera kigeze mu Banyakenya. Ariko wowe nyine ashaka kwifatira umwanzuro akavuga ngo jewe ngo yaye ngo Abanyamurenge bari kumpiga ngo banyice barakubuze se tuwirirwa banyuramo buri munsi. Wiri gubacamo gutya hano kasanu hirwa uzenguruka bagize ngo bashatse kukwica buri ko bakwica kugira ngo bashinje icyaha cyuko ngo bashaka kukwica barakwica gute nyane kandi wica ntaza te gusa habaye live ejo bundi agent Gaston turamuramutsa cyane hari Gaston ni inshuti yacu cyane turamuramutsa papa agent bakora live Nyamwiza ndagira ngo nakabikobwa bavuga ko ngo nta mutekano bafite gushaka ubuhungiro ari nduvuga gushaka ubuhungiro Nyamwiza Olivier n'ujya mukobwa ngo ntibatekanye. Ese mbazi iki kintu hano Nairobi twese turize ubuzima abantu babayemo Siberika iradufasha nubwo babyirengagiza ariko imirimo yayo ikora neza cyane. Ikibazo kirahangaha niki ese itangazamakuru mu gihe wakoze inkuru umuntu atakubwiye utuvuge duhere kuri mugabo ikosa yakoze muri neza ikosa yakoze n'ukora inkuru agashiramo amazina ndetse y'umushumba akaba n'umubyeyi ari amazina ubundi wo ntiyataza kuba kiganiro cyari sawa ibyari kuba byiza kubera ko nzuko iyo umuntu nyiri umuntu niwe ugomba kukubwira ngo vuga amazina cyangwa iyi nkuru yari kwicaza ari amafamiye akabona ko ari ikibazo kizoba mu mafamiye kuri ubuteranyije imiryango man icyaba cyiza yari gufata akavuga ati akabicaza akavuga ati umwana wanyu yaduhaye inkuru kandi inkuru sinzi uko muza kuyakira kubera ko ibyabaye muri prive biranibo ni ibyabo si social media tubibutse sike muri bibazo by'Abanyamurenge twakaza twicara ababyeyi tukicara ahabereye ikibazo ababyeyi imiryango tukicara tugakemura icyo kibazo none ibibazo byose byo kuvuga ngo bari kubijana kuri social media wabishimye oyaye social media niyo
niyo nicyo kintu cya nyuma wakora nyuma yo kutumvwa n'impande zose. Icya mbere hano kuri social media nimba wemeje kwazana ikibazo cyawe, ese wakijanye mu mafamiye, icya mbere famiye yawe na famiye y'umuntu mufitanye ikibazo mwakiganiriyeho kirabananira, icyo ni kimwe. Ese nimba cyabananiye mwagiye muri Siberika mu muryango w'abayobozi dufite hano muri Kenya Nyamurenge badushinzwe bashinzwe imiturire yacu n'imibereho myiza y'abanyamurenge hano muri Kenya Nairobi, wakijanye bakubwira ko batagishoboye, hanyuma icyanyuma na nyuma wabuze kugira uza hano kuri social media ukavuga kandi nabwo ntushinje ukavuga ati byagenze gutya na gutya, none mwandengano cyangwa se mukimwe ubundi sina hano kizana. Nimba ufite ibimenyetso genda mu rukiko ujana ibimenyetso byose uvuga ati uriya muntu yarankosheye byagenze gutya na gutya, none dore ndamuzanye mu rukiko kuko imfura yabikoze. Kuri imfura ntagikunda ibintu, imfura ntikunda ibintu byo kuvuga ngo yaye ngo ngiyari yahige ngo ngiyari. Ibintu ni bibiri ubiza amategeko. Reka jewe simbijana hariya ndarongoye ngiye kurega nuko c'est fini, genda ja bikarangira. Niba wumva nawe wararenganye kubera kuzana kuri social media, ninde umucamanza hano uri umwavoka se uraza ngaha kuravuga ikibazo cyawe ninde ugufasha? Ikintu kimwe ni kimwe ushobora gukora nta n'ikintu, ifate wenyine. Nimba wumva ko warenganye koko kandi ko ufite n'ibimenyetso byose, rongora genda uje mu rukiko, uje hano kuri leta ya Kenya niducungira umutekano, ugenda uje kurega utange ibimenyetso, umuntu urega baza bamufate bamufunge. Nuko bigomba kugenda. Espoir ko bazikindi kibazo imisi usanga ngo abana b'abakobwa ngo bafata kwa ngufu ngo yabaye ngo hagarariye abana b'abakobwa abagore ngo bafatwa ku ngufu hano Nairobi, kandi abo babivuga kenshi abenshi usanga n'ubundi muri society ari abafiyeme. Okay, ico naco kirashoboka cyane. Kibasobanurira abafana bacu abafiyemeri niba abantu atandukanye n'abagabo siko badafite abagabo, hari ababa barabyariye mu rugo, abari akaba n'abasingle mother nabo wenda bari mu bwoko bwinshi, gusa si bose, ariko nubwo atari bose, ariko akenshi nibo bari kuzana ikibazo cy'ibintu byo gufata ku ngufu no gufatwa ku ngufu muri social media. Nta mwana w'umukobwa uri kuza hano gusa nk'umukobwa gusa, umwari utarashakwa ngo azana ngo bafashe ku ngufu, oya aha akaba ari kuza n'ababyaye n'abagize gutya na gutya. Bivuze ngo aba single mother cyangwa aba female nyine sishasha basobanurire kuri uyu mwuka mubi uhari kandi nibo batangiye. Ariko tugaruka kuri iki kintu ubundi akaganza ko gusebanya ni celebration nyina recent bakazanye kuko yatangiye kubavuga butumwa bamwe bakagenda badukata guteshaguzwa bibaho bibaho cyane kuko si ibintu bawapanze ni ibintu biba bikugwira. Ese usakagombye Espoir ko kuvuga ngo umubyeyi wawe niwe wafashe ijambo mu rusengero ugasanga bamutaye hari ubu byifatamo sinyobyishimira kuko ntiyabiteguye ni mistake kandi ikosa so gusubiramo ikosa no ikosa so gukora ikosa no gusubiramo ikosa. Nicyo kibazo rero mu gihe umuntu ucungira hariya gusa ukaba wavuga ngo bimeze gutya na gutya ngo ucunze ikintu nakoze nabi ngo nicyo ufashe. Ibintu byinshi byiza byose nakoze ibyo ntagufasha kuko yirengagiza ibyiza wakoze agafata ikibi agakosa kamwe kandi nabwo gukosa ntago dokosa ariko si ngombwa nyine si ngombwa nitwo iwe noneho ubu nyine iwe gusa yamashiraho aranga video ngo zisekeje akamashiraho abantu bakotoye gusa ku isi yose uri muri Amerika uri naha ari umubyeyi wiwe bakubise uzomushimisha guteze tizomushimisha nawe hagira emosi tizomumera neza. Ayo basobanura kuri iki kintu agaciro kaza kagenda tekagaruke ubuzima umwanya niyo mpamvu rero tugomba guharanira agaciro kacu cyane tubaze kuri iki kibazo abenshi barabizi Nairobi haba imyitwarire y'abasore cyangwa se y'abari itari myiza uri gusanga bamwe nyine baguye muri
muri ibyo bibazo babikoze ari imikino bikarangira wenda baguye mu bibazo bigiye bitandukanye nk'uko tuza tugenda tubibona hano Nairobi. Se niki wabwira abakobwa ntibajya bisobanukirwa, ntajya amenya ngo ndinde wande abaza bashiduka ari mu kintu cyamurenze atakikigabi. Abakobwa rero ni ukwitonda aho zino social media zaje kuriya nimba uzi kuri umukobwa ukaba utarashaka, hari ibintu ushobora kuvuga gutya kuri kamera cyangwa se sina kamera gusa, noneho kamera gatayitaba ntago ari ngombwa ngo umuntu aze hano ngo wifashe kuri iyo kamera. Oya, phone yawe ufite irimo kamera, ufata phone yawe ukama wifotora gusa uko wavutse ugashira hara hanze uri umwana w'umukobwa. Ese wowe wumva niye message iri muri uwo mubiri wawe ushaka guha abantu? Uwo mubiri wawe se ni wa mubiri wa Kristo? Niye message kandi umenye ko ibintu bitaze bisaza. Iyi video ntizisaza ntizigira upfa kugashira hara hanze, tuba twakariye kopi nko guhumza gatinda kujara hanze gusa, ejo bundi ugasanga mutandaho. Rero niba uri umwana w'umukobwa tekereza ejo hazaza hawe hameze gute, hameze gute, ndapanga iki, nimfata ino video imeze gutya, nintuka abantu gutya, bizongendekera gute? Icara kuri kamera wavuga ibintu byubaka, ibintu bifasha abantu, ibintu byiza mu buzima busanzwe, ariko apana kwicara kuri kamera uwa wambara usa, uwavuga ibintu bidafite 12 kuko ejo n'ejo bundi uzicuza. Espoir hano abantu basore bagiye mu rumogi mu matabi, ibintu tutari tumenyereye iwacu, amayoga, ibintu byose bitari sawa. Umugenzi wawe wifata ukabona bari no mu gukanje ibyatsi hano, uri mu kubibona uteganya gukanje ibyatsi cyabaye ikibazo cyane kitwugarije. Twari tuzi uko amatungo ari mu kurisha abantu uzanga umuntu w'umugabo muri saro aharisha, ukibaza ati se ibintu byagenze gute? Umuntu w'umugabo azarisha si icyo gusa, ibintu hano muri Kenya urumogi ni nkaho gwemewe, umuntu azamara ugendana ahantu hose ugasanga karagenda rucoma ubwonko, yamara gucoma rimwe kabiri ubwonko bugahindukira. Kiriya kintu kiza cyangiriza mu mutwe cyane. Uzucoma ukama wumva isereri neza gutya, uzumva ikizungeye. Erega batabizi umwotsi umwe n'amezi 6. Ibaze kari akantu naki wenda ari ukamara kari mu myaka ine. Rero kandi nta bushobozi uba ufite bwo kuja muri rehab, kwirinda biraruta kwivuza. Ikibazo Espoir nje uko nabibonye mu bantu batisobanukiwe, atafite ejo hazaza na hariho ntaho muri makabona ko ntacamaze kuri isi nk'uko umuntu n'uw'agaciro, nuko gusa nawe atazamenya ko ari uw'agaciro. Umuntu wese n'uw'agaciro, umuntu n'uw'agaciro, ubuzima bwiwe wowe witwa ngo ufite ubuzima bwawe si ubwawe gusa, ubuzima n'ubwawe natwe twese, n'ubwawe na famiye yawe, n'ubwawe n'abavandimwe muvindimwe, n'ubwawe rero ubuzima bwawe kuriya ubutwaye nabi burababaza iwanyu, burababaza famiye yawe. Ntago biza kugwa neza niba abantu uje hariya ugakoresha umubiri wawe nabi, kurisha ibyatsi ndetse no kunywa urumogi, itabi byinshi, ntabwo biza kutumerera neza kuko natwe turi mu miryango wawe. Ubuzima bwawe tubwitayeho cyane, bareke kwiyahura, bareke gusa n'abanyamahanga. Imico yacu y'abanyamurenge ari myiza, hani tosenga babaga abifura, dukora ibintu by'ubufura, ibyo gusebanya kuri izi mbuga nkoranyambaga tubireke. Intanyungu bifite ibintu biraho gusa byo gusebesha umuryango, ni ibintu bidafite icyo bidufasha cyane. Ni ibintu nibuga hara kuri kamera ugasiza umuntu, ntabwo icyo kintu ari ikintu professionnel, ni ikintu kidafite n'ikinyabupfura. Ejo bundi haje abagabo muri Canada baza bakora nyine ibintu by'umuco nyamurenge, byabaye byiza, ariko ku rundi ruhande twarabigaye zo kuvuga ngo ababyeyi bavuge se gukora mu mazina kandi niza kirazira mu muco, zira ni za kirazira kirakira.
utahamagara ijambo n'ingahe wewe uza biriya bintu bakoze ku ruhande rumwe ni byiza, ku ruhande rumwe ni byiza, ni ibintu wabonye ko byatwibukije umuco, byatwibukije iwacu ruguru, kubera ko babajije ibibazo bya kera, ibibazo by'abantu babaye iriya ruguru, kandi cyane cyane bishingiye ku muco. Ikibazo cyabayemo gusa nuko wazwanga kuvuga sobukwe mu izina, avuga ati njyewe oya Yesu mvuga databukwe, umuntu w'umujyaje akavuga ati ngo ya ugomba kumuvuga mu izina, kandi ari umugore umwe nabonye babikoze arangije ngo ya ngomba kubivuga mu izina, arangije arabivugaga ntibizagenda neza urebye, ariko ubundi karakantu bari wakoze ni akantu keza ntaco gatwaye, hagize n'abandi nabo baza bakabikora bishigikiye twabishigikira, ariko ikosa riri mu kuhaba bari mu gukati amafuti tibarebe ibyiza umuryango ubayakasagasi bariya abayakata ni se warigendere ko wavuze, niwe uzureba utuntu twagiye ducika abantu akadukata akadushira hariya. Rero urumva ko atazagira neza, ntabwo bagize neza, ntabwo bagize neza kabisa, kuko nawe umubyeyi we yamushize hariya yaramutse yahujije ikintu, kuko kuriya gutesha kuzwa bibaho, ariko se ngombwa umubyeyi ukuze arazi uko ari kuvuga ijambo akawusha gato bikarangira aho murabeshe si wakase hari baramwiyamye n'abari wakase batangajwe n'abandi bazarakate mu gukomeza kandi ari papa rigete wagatanga bitangaje yahagaritse komeza yakanditse aragakata kumvuza mukaye ntabwo ari we wigeze ukora biriya bintu. Abajournaliste muri minsi basigaye bafata utuntu bagasebanya, kandi biriya bintu se ariko urebye bigezweho, kandi ntabwo ari ibintu bigezweho byo kuvuga ngo urasebye gusa urebye, ariko uri nkaho isoho rigende yaje kwikosora, ntabwo akibigira cyane, ntakibibamo kuvaho yagiriye kira kibazo, ntabwo cyane ngo avuge ngo umuntu yagize gutya, ariko nyine ni ya social media abandi bo barabikora, reka tubabuze kuzamufata video z'abantu bakotoye mugashira hariya ku karubanda. Oya ibyo bintu si byiza kabisa, siko cyane cyane. Mukore subscribe, share, comment. Espoir ukiri abantu reka ugira abantu nama ndazibona. Okay, reka abantu bose tubagira inama. Nyine uko twaduhereye nabonye nyamwisi kosa yakoze ntakari gitangaza, ahubwo nuko kwicara agasaba imbabazi, agasaba n'imiryango imbabazi kugira ngo iki kibazo tikigere kuko nikiramuka kigeze kure icyo kizaba ikibazo. Ubundi ni byiza gukora ikintu cyose ukoze, ariko abantu ntibaguhabwe ukaza wihisha abantu, ariko nyamwisi we ikibazo ciwe kamere yiwe azayizana kuri kamera. Buri muntu wese usoma abantu vuba yarangije kumenya uko ateye. Rero inama numugira nuko nguko takindi, ni inama imwe ya kigabo kandi ikomeye cyane, ni inama nyinshi na Bibiliya izibivuga cyane ngo gira umwete wo kubana n'abantu bose neza. Ni neza cyangwa n'amahoro? Gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Nubana n'abantu nabi ukabavuga nabi, ntabwo uzagira inshuti nyinshi. Wowe gira neza wigendere, girira abantu neza, gira neza wigendere. Kubana n'abantu rero bose amahoro, nta kundi ni gutya bimeze. Icara hamwe, nta muntu udakosa, iyo ukosheje nta kibazo n'abandi baza bakosa, ariko wowe giti cyawe siko genda wegera abantu ubavuga ati nyarakosheje, siko uvuga ati narakosheje mumbabarire, nta muntu udakosa. Ubane n'abantu bose neza, kandi ikindi kintu nomubwira ntakaze yicara kuri yaca niwe gutukana ni bibi, gutukana bire bituti ni bibi cyane. Gutukana abazunga mu cyaka Nyamurenge abana batarezwe neza cyane, n'abana batubaha, ariko twarezwe neza. Si ngombwa ngo birabe
nimba uriya yaramukoseye agasosiyete Nyamurenge ababi n'abeza turabafite mu isi ariko umuntu mubi yaje mu buzima bwawe akwigisha amasomo natuze agume hamwe agerageze kubana n'abantu bose neza n'abantu bose amahoro azabona amahoro muri we ubuzima bwe buzomera neza tagazaza yicara yikanga abantu ngo bagiye kumwica ngo bagiye kumugirira nabi tazongera kubeshera abantu ngo ese ngo ko mbambona ngo abantu ngo babashaka kungirira nabi muntu zo kugira nabi wabanye n'abantu bose amahoro kuko ntago wavuze nabi umuntu ibiganiro byinshi content nyinshi zirahari abantu bose bakize ku YouTube ucumba uzareba Papa Boy uje kuragira inka mu cyaro ukama ibintu mukakureba ukora ibindi bintu byose wo kwicara mu nzu wawe ukavuga story zisekeje zimeze neza abantu bo kureba ariko amakuru ano y'amatiku kacana kamera cenza ngira nubwo ocana kamera ukamuja ku muntu kamurengeraho tumugaburira tumwambika tumushinzwe nta kintu kiyone kimwe mu buzima bwiwe cha buri munsi umufasha ukajari ukamutuka kweri nubwo yoba yarakosheje wamujanye mu mategeko wako hari koraje gute gutuka umuntu rero inama nta yindi ni inama imwe gusa numubwira nagende akunda Imana namara gukunda Imana agasobanukirwa urukundo Imana yadukunze yakunze abari mwisi nawe agenda rukunda abandi bantu abandi neza n'abantu bose mu buzima rusange abandi n'abantu bose neza amahoro namara kubana n'abantu ubuzima bwe buramera neza cyane kira kirego ari kuregwa nukubera kutabana neza n'abantu siko cyangwa nukubana neza n'abantu nukubera kutabana neza n'abantu kiyabana neza n'abantu kira kigo cyakageze hari kira kirego kirakomeye kubacumva ni kirego gikomeye kuvuga uzikese y'ubwicanyi bigize n'iminsi kandi uriya mugabo ni se wabo w'umugabo kandi inkuru nyamwiza ije bari bakiri mukuru yakababaro yije mu bitamureba nagende ese muri uriya muryango w'imfura baba waramutumye se basi ninde aho uriya ni umusegege abandi ntibafite icyo bapfana yari kugenda akavuga gutya siko ese uraja kurega uraja kuvuga umuntu si mwene wanyu nta kintu na kimwe mupfana araho gusara aho ngaho kwa kundi tuvuga ngo turabanyamurenge nawe uri umunyamurenge kandi mucuki duhuje kuraja ku muntu kwanza ibyo kintu wagwanirira ni bwa burenganzira bw'umwana w'umukobwa wavuze ko kuri status yawe yose uri gushaho ngo unzaguka ngo ngwanye ngo uburenganzira ngo ihohoterwa ry'abana b'abakobwa icyo kirego cy'ubwicanyi gihuriye n'ihohoterwa none si icyo kibazo ihohoterwa bavuga nero bikotuza kunyanya ucyamana noneho bacyamana amakuru batamenye mu midugudu bayoboye Kayore Gidura aho moja za Kasarani wewe wabaye ambasaderi gute icyo kibazo noneho kiruhe kinanira Siberikazi rero urumva ko ikemura byinshi icyo kintu cyane kandi cyabaye ryari cy'ubishkuru kugira n'abafana situbasege mu gihinda okay takundi reka iwe dutegereze uko n'ubundi byararangiye ibi twatuvuga byose ntibigarura umwanzuro w'urukiko reka dutegereze n'akazi rimwe kuwa mbere dutegereze bizogenda gute siko hanyuma tuzobahe amakuru umwanzuro wa nyuma urukiko ruzoba rwafashe tugana ku musozo Espoir hari ibintu abanyamakuru basigaye biharaje kuvuga ibintu bitabaye bikaba bakoraho bavuga ngo ese n'ubundi n'ijyana impunzi yagize umutekano iyo wahunze warahunze nta mutekano mashi ese ni gute impunzi mugenzi yawe kubuza umutekano ahubwo uvuga ngo nibyo wakoze ku giti cyawe bikubuza umutekano inkuru ushobora gutanga Espoir ukaba utagishobora kuva mu nzu uvuga ngo abantu barangirira nabi kuko abenshi imitima yarababaye bakwanye hamwe zakwashije imitima y'ababyeyi benshi y'amoko menshi y'amahanga y'umurenge kandi twese abanyamurenge turi umuntu umwe uwatabereye nyina wabo ni se wabo ni mushiki wabo ni ishanga wa bamwe
abandi ahandi ni umwuzukuru ahandi ni umwishwa uri kumva abanyamurenge ahantu hose tugiye tuhabona ese kubu n'umuco n'urukundo abanyamurenge bagiye ibi bintu dufite ibi bintu za kirazira ababyeyi bicare Superika yicare n'ubundi isanzwe ikora iyo mirimo yicazanye n'imiryango n'abakuru b'imiryango bige kuri iri kosa kuko iri kosa rirababaje nirikomeza gutya riraza kutugeza habi cyane iki ni ikintu ahubwo noneho kiri gutukisha n'ubwoko natwe kiri kudutukisha kubona ngo ko turaregana mu banyakenya kwanza iyo umunyakenya aje akabona kurarega mwene wanyu mugenzi wawe aza ikintu cya mbere azakora vuga ngo aza kugaya akavuga ati uyu ndawe gute abantu twese twakora ibyo bintu kurumva ari gute umuntu twese turi mu buhungiro ko muraja gushwana ku ntuze mwamuja kuregana umwe yavuze undi kuravuga undi gute abafana bacu umubishe inama mwene data atubwiriye buriya ikosa so gukora ikosa n'ugusubira ngo kuriya ururimi rworoshye rw'ubushumurire ariko hariya byabaye tumace nk'iyo aza kubyumva kare ibintu se byari kuba bigeze ahangaha cyane kandi nabonye ni live si umutabara live si izoje mu rukiko kiragihugu mu Rwanda ntacyo bazoza kumufasha kuko hano turi mu gihugu cy'abandi twanahungiyemo ikintu yahamagara uriya mugabo akamuhamagara akamubaza akamubwira ati wumva barira abafamiye nduza izi famiye zacu Siberika nibadufashe bahoshe kiriya kibazo kuko nyine bamufate nk'umwana yakoshe umwana gukosa mu rugo ni ibintu bisanzwe bamubabarire kuko ntago nawe zizari gukora ntazozongera zodufasha cyane kubera ko nabonye biraza kugira umutwe munini bigere kure ariko badufasha ababyeyi imiryango izohabe n'akazi rimwe isamunani kugira ngo ibintu bigende ni nabwo tuzogaruka ahangaha tubabwira uko ibintu bimeze. Twari kuri Nyawarimba TV show, turashimira umutumirwa wacu ku mwanya wawe wafashe ukatwitaba, uri imfura cyane. Turabasaba subscribe, share, comment, dukomeze tubane namwe ku byiza, dukomeze tubaha uko bukeye nuko bwije. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane.